Salams and welcome. Thank you for joining me in the episode number 40 of the Afrikaans reading of the Holy Quran, the Heilige Quran. Episode number 40, the Heilige Quran by Imam M.A. Baker, Alhamdulillah. And you can get your free copies of the Quran from the IDM 03130468883, IPCI 03130600026, MJC 02168444606, or Muhammad's Hardware 012374610 and I obtained this particular copy from my friend Jones. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them abundantly. We are busy with chapter 2 of the Holy Quran, Surah Al-Baqarah, the cow or the heifer, and that is genoemd die koe. And we are busy with episode number 40, hoofstuk 2, die koe, Surah 2, Surah Al-Baqarah. Afdeling 25, die bedevaart, of die bedevaart. Ek vra verskoning van my pronunciasie, right? I apologize for my pronunciations. I have difficulty in reading Afrikaans, but let's get through this, inshallah, one day at a time, right? Die maande van die bedevaart is goed bekend. Daarom, wie besluit om daarin die bedevaart te onderneem, moet daartydens wegbly van seksuele omgang met sy vrou, van sonde en van stryery en skeltaal. En watter goeie dade julle ook al doen, Allah weet daarvan. En maak voorsiening vir julleself, en watter voorsiening kan beter wees as bewustheid van Allah. Wees bewus van my, o mense met begrip. God consciousness, taqwa, be aware of the Creator. Okay, always have God in the center of your life as the anchor of your existence. En dit sal julle nie as 'n sonde toegeteken word om die oorvloed van jul Here te soek nie. Daarom, wanneer julle van die vergaderplek van Arafat verlaat, dink dan aan Allah naby Masaril Haram. Wat is Masaril Haram? Die heilige monument Muzdalifa. Die Masaril Haram, en dink aan hom omdat hy julle reggelei het, al was julle vroeër onder die verdwaaldes. Okay, so just in brief summary, we have people coming from Makkah on the 5 days of Hajj. First, you go to a place called Mina, where you spend the night in Mina. From Mina, you go to a place called Arafat. And Arafat is the most important day because Arafat is equal to Hajj. Even if you spend a few minutes in Arafat, then your Hajj is Kabul, right? You spend in your white garments. And then the evening of that, you spend it in a place called Muzdalifa. And then you return to Mina, where then you will have the pelting of these shaitans, you'll have the slaughtering, you will then go to Makkah to do your tawaf and so on, and come back to Mina. So this in simple terms is in reference to that, where we talk about the Masar al-Haram, right? So let's start again. En dit sal julle nie as 'n sonde toegeteken word om die oorvloed van julle Here te soek nie. Daarom, wanneer julle van die vergaderplek van Arafat verlaat, dink dan aan Allah naby Masaril Haram, die heilige monument, en dink aan hom omdat hy julle reggelei het, al was julle vroeër onder die verdwaaldes. En vertrek van waar die volk vertrek, en soek vergifnis by Allah, voorwaar Allah is vergewensgesind, genadevol, alhamdulillah. En wanneer julle die rituale van die groot bedevaart voltooi het, loof Allah, soos julle voorwaardes geloof het, en selfs nog meer,
En alhamdulillah. En daar is sommige mense wat sê, ons Heer skenk aan ons baie in hierdie wêreld, maar in die hiernamaals sal daar vir hulle geen deel wees nie. En daar is sommige onder hulle wat sê, ons Heer skenk die goeie in hierdie lewe, en so ook in die toekomstige lewe, en behoed ons van die marteling van die vuur. Dit is een van die beste dua. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Allah, grant us that which is good for us in this world, and grant us good for us in the next world, and preserve and keep us away from the punishment of the fire. Right. Vir hulle sal daar 'n aandeel wees, omdat hulle dit verdien. En Allah is gou met die vereffening. En dink aan en loof Allah gedurende die wasgestelde aantal dae. Maar wie haastig is om binne 2 dae te vertrek, vir hom sal dit geen sonde wees nie. En wie daarna wil agterbly, ook vir hulle sal dit nie ongeoorloof wees nie. En kom jul plig teenoor Allah na, en weet dat hy julle voor hom sal versamel. En daar is iemand wie se praatjies oor die lewe in hierdie wêreld u mag behaag. En hy roep Allah as getuie van wat in sy hart omgaan. Tog is hy die kerigste van al die teenstanders. En wanneer hy gesag uitoefen, gaan hy in die land rondom van orde te saai, en verwoes die ploeglande en die vee. En Allah hou nie van die ongeregtigheid nie. En wanneer aan hom gesê word, vrees Allah, dan spoor die trots hom aan tot verdere ongeregtigheid. Daarom sal die hel vir hom goed genoeg wees. En voorwaar, dit is 'n bose rusoord. En daar is iemand wat homself verloor om die welbehae van Allah te soek. En Allah is goed teenoor sy dienaars. O julle wat glo, gaan die volmaakte vrede in, en volg nie in die voetstappe van die duiwel nie. Voorwaar, hy is julle openlike vyand. Maar as julle struikel nadat duidelike tekens tot julle gekom het, weet dan dat Allah almagtig en vol wysheid is. Hulle wag op niks anders nie as dat Allah en die engele in die skadu van die wolke na hulle sal kom. Maar die saak is alreeds beslis. En tot Allah sal alle dinge teruggebring word. No one can escape the return to Allah. Right, that's 41. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. To Allah we belong, and to Him is our return guaranteed. Right, alhamdulillahi rabbil alameen.